Iki lur warung kene selalu seger sayur-sayure. Soale apa? Ramban dhewe kok alas kono kidul loro mah. Iki kaya kangkung ya lagi ramban, terong lagi ramban, dadine selalu seger. Selalu rame lur. Soale komplit mangan kene lur. Nah, terutama nanti parani Pak Markam. Iki lur bakule Semakin rame. glinu-glinu badine kakean soalnya apa? Sayur-sayurane gak tau beli gratis semua. Ambil dialas kae sing tukang ramban lur. Sak mono kae wonge lho. Kae sing tukang esuk ramban sik awan lagi dimasak nyonyai. Ya, betul. Iki warung betekan ki lur, gone Pak Saldi selalu rame warungnya. Badine sedina 2 juta iki. Amin. Berapa Bu? Badine Bu? 3 juta. Oh, 3 juta lur sehari lur. Lho. Lur sampai glinu-glinu lur, pokoknya kakean bati.